Selamat ulang tahun di Tonggo-Tonggo di Bumuani, Doa Sabungan Nabi Ima, Naduluan Marata Sektor Balai Bola yang ke-16. Ang giyan matutujuan na riyon, dilakuan ka siyang humor, dilakuan ka sa Tirohan di Tonggo-Tonggo di Bumuata, asabulo tong kita. Marsuri-suri manimpe, baru po bisa tujuan na riyon, dilakuan di na siyang humor. So, hindi makakapa sa doon namin. Doon namin masalinay, selamat ulang tahun untuk Bumuan Marata Sektor Balai Bola. Selamat ulang tahun. Jadi apalagi video naik dulu kami apalagi doa sebuah naik yang naik marata di mesin kampung nas doa yang balik bola. Jadi apa penting kami itu tujuh kami. Kalau kami masuk pada kami, mereka maju sama goda gula yang.